Dobrodošli na kanal Adria televizije, poštovani gledalci. Ovo je još jedan termin rezervisan za emisiju u Žiži. A u Žiži vas vodimo pravo u centar, ili rekli bi tako u epicentar dešavanja ovih dana. Naime, 1. novembra je Demokratski front na svojoj preskonferenciji saopštio da je vrijeme za stvaranje nove vlasti. Da se prekida sa svim mogućim pričama oko rekonstrukcije vlade i da se okreće, što bi rekli, nova stranica. To je povod da smo večeras i u DF-u, odnosno u Novoj srpskoj demokratiji, i da će naš gost biti lider Nove srpske demokratije, jedan od lidera Demokratskog fronta, gospodin Andrija Mandić. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Mandić, odavno se nismo ja i vi ovako u emisijama gledali, ja smo ovako, ali u emisijama vas odavno nisam imao priliku da razgovaram kao sad. Pa evo, proteklo je relativno dugo vremena od kako nismo razgovarali. Nadam se da nije se mnogo toga izgubilo, iz prostog razloga što ste vi imali veoma zanimljive goste i što ste uspjeli da negdje omogućite i mladim ljudima i ljudima koji nijesu dugo na političkoj sceni da mogu da saopšte svoje stavove. Rekao, idemo pravo u centar, u žižu interesovanja ne samo crnogorske javnosti, rekao bi tako i kompletnog regiona. 1. novembra ste na preskonferenciji ispred Demokratskog fronta, ispred svih poslanika, izašli sa jasnim stavom. Dosta je bilo, kada je u pitanju rekonstrukcija vlade, idemo u novi proces. Juče ste izjavili na televiziji Crne Gore, ako se ne varam, javnom servisu, da to ne podrazumiva i nove izbore. Ajde sad da krenemo, da pojasnimo gledalcima šta podrazumiva to što ste rekli i gdje smo u ovom trenutku 3. novembra. Pa dobro je da imamo ovu emisiju, da možemo da razjasnimo mnoge stvari, pogotovo što iz jedne izjave uvijek neko izvuče ono što mu odgovara ili želi bar da tumači na taj način tu izjavu. Dakle, u politici kao i u životu morate uvijek da zaklopite neku stranicu i da otpočnete neku novu. Mi već duži vremenski period, a svakako nakon 200 dogovorenih dana vlade Zdravka Krivokapića, koju smo izabrali 4. decembra dominantno glasovima koalicije za budućnost Crne Gore, mi smo donijeli odluku da ta vlada nama nije isporučila ono što smo se dogovorili, a nije na odmet podsjetiti da smo mi prije izbora same vlade imali sa premijerom vrlo konkretne dogovore, a tadašnjim mandatarom. On nam je obećao, što je u politici itekako važna stvar, on nam je obećao da će Crna Gora u tih prvih 200 dana da se ekonomski preporodi, da se samo nestrpljivo čeka izbor vlade koju bi činili eksperti i da šleperi novca čekaju na granicama Crne Gore kako bi odmah stavili se na raspolaganje svima ljudima koji žive ovdje, kako će to učiniti njihov život boljim, kako će plate biti veće, kako će ljudi moći da zadovolje one osnovne stvari, jer smo dugo čekali na smjenu režima Mila Đukanovića koji je opljačkao Crnu Goru i očekivali smo da, dajući podršku vladi u kojoj ne učestvujemo, da ćemo dobiti ta obećanja, bar u jednom manjem, ako ne i većem dijelu. Ako su u pitanju bile milijarde, onda i da je došla 1 milijarda, bile bi itekako interesantno, pogotovo što je po tim pričama i stotine investitora zainteresovanih da ulažu u vrijeme nove demokratske vlasti, da i ti ljudi hoće da dođu i da pokrenu vrlo važne projekte u Crnoj Gori. Nakon 6 mjeseci našeg veoma velikog nezadovoljstva potezima koja je vukla vlada Zdravka Krivokapića, posebno u izostanku borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, mi smo rekli da, saglasno našem dogovoru, ta vlada nema našu podršku. Međutim, drugi koalicioni partneri koji su sa nama izabrali tu vladu imali su druge ideje. Ured Dritana Abazovića je bila itekako zainteresovana, pošto je Dritan potpredsjednik vlade Crne Gore. Njegovi ljudi su raspoređeni na nekim ministarskim mjestima pod firmom eksperata. Oni su saopštili da je najbolje da se zadrži postojeće stanje. Neki drugi su također tvrdili da treba dati priliku i šansu vladi Zdravka Krivokapića, da treba imati strpljenja. I pojavio se model razrešenja te političke krize tako što bi se ušlo u rekonstrukciju postojeće vlade, da Krivokapić ostane premijera, da se biraju ministri i da ta vlada bude političko-ekspertska. Mi smo prihvatili
uvažavajući naše koalicione partnere, prihvatili smo i taj model da se nešto promijeni što bi bilo u skladu sa interesima građana. Nažalost, prolazili su mjeseci, a da se ništa nije radilo i onda smo registrovali jednu kampanju koja je govorila o tome da eto, više 38 poslanika nisu za rekonstrukciju, nego se taj broj smanjuje i da je najbolje rješenje da sve ostane po starom, a po starom smo imali poražavajuće rezultate da su gotovo najvažnije institucije u Crnoj Gori prestale sa funkcionisanjem zbog toga što nije funkcionisao kada ne funkcioniše vlada i kada ne postoji podrška vladi. Parlamentarna većina ne funkcioniše na pravilan način, pa samim tim onda ne funkcioniše skupština. Imamo nemogućnost izbora tužilačkog savjeta, imamo sudski savjet u veoma problematičnom stanju. Vidimo da Ustavni sud, on gotovo neće moći da donosi nikakve odluke. Nemamo izabranog predsjednika Državne izborne komisije. Dakle, čitava ta piramida vlasti se urušava i mi postajemo svi zajedno taoci jedne potrebe da jedna grupa ljudi koja nije održala svoje obećanje po svaku cijenu želi da zadrži i one fotelje u kojima su se nalazili. Zato smo odlučili da prekinemo tu agoniju i saopštili smo i poslali smo poruku našim koalicionim partnerima da ćemo, što se nas tiče, rekonstrukcija vlade je mrtva, postojeće stanje je neodrživo, predlažemo izbor nove vlade. Ako ne možemo da se dogovorimo oko nove vlade, onda je sve u rukama građana Crne Gore, jer su oni jedini nosioci suvereniteta. Građani su prošlog avgusta veoma dobro znali za koga glasaju. Na izborima se glasa za političke stranke, odnosno glasa se za njihove koalicije. Na izborima se od te političke stranke kandiduju ljude koji postaju poslanici i ta suverenost građanina prenosi se na predstavnike naroda. Kako većina predstavnika naroda u parlamentarnoj većini ne podržava ovu vladu, mi smo vjerovali da će Krivokapić kao odgovoran čovjek, što bi uradili svi premijeri u demokratskim državama, podnijeti ostavku i tako pomoći da se parlamentarna većina konstituiše oko izbora nove vlade. Nažalost, to nijesmo dočekali i donijeli smo odluku da razgovaramo sa našim partnerima. Ja sam danas razgovarao sa većinom tih ljudi. Kolega Knežević i on je razgovarao sa nekim. Kolega Medojević kao naš partner u Demokratskom frontu, jer je Demokratski front pokretač inicijative, svakako učestvuje onako kako procjenjuje da je važno da dođe do promjena. Svi zajedno, nas trojica, pokrenuli smo tu inicijativu, pokrenuli su je naši poslanički klubovi. Ja vjerujem da ćemo na tom sastanku koji će uslijediti za nekoliko dana mi našim koalicionim partnerima saopštiti više od onoga što smo mogli da kažemo na konferenciji za štampu. Sastanak bi trebao se održati početkom naredne nedelje. Da li ćete insistirati da sastanku prisustvuju isključivo lideri stranaka? Bilo bi, pošto je ovo težak moment u kome se nalazi Crna Gora, pogotovo je velika politička kriza, onda bi trebali oni koji imaju mandat svojih stranaka, to su najodgovorniji ljudi, predsjednici stranaka, da prisustvuju tom sastanku. Mi, naravno, nikoga ne ograničavamo da uradi ono što on procjenjuje, ali bi bilo itekako važno da u tom iznošenju te naše inicijative imamo predsjednike stranaka sa kojima bi obavili razgovor i saopštili im naš odlučan i jasan stav. Mi se nećemo vraćati unazad, idemo naprijed, radimo u interesu građana Crne Gore. Znamo da izbor nove vlade značio bi boljitak u svakom segmentu, a prvenstveno bi značio boljitak u onim stvarima koji znače funkcionisanje države. Dakle, nesumnjivo da bi se mi mogli dogovoriti oko svih ovih stvari koje nije mogla da obezbijedi današnja izvršna vlast. Nesumnjivo da bi pronašli kompromise i dogovore oko svih institucija koje danas ne funkcionišu i očekujem da će doći predsjednici stranaka. Bilo bi značajno da već na tom prvom sastanku možemo jasno da skiciramo put kojim ćemo da idemo i kažem ja danas ne želim da saopštim sve ono što ipak zaslužuju da oni prvi čuju. Oni su čuli kao i građani Crne Gore da je ovo naša jasna inicijativa, da nema povratka na staro, da je postojeće stanje neodrživo. Ako ne uspijemo da se dogovorimo
narod će suditi o svima nama. Da onda kažem da ste sa tom izjavom na preskonferenciji izašli uoči puta premijera, njegovog prvog puta za Beograd, za Srbiju. Da li je to bio tajming ili... Nije bio tajming, prosto je bilo zrelo. Crna Gora je država u kojoj djeluju političke stranke i Crna Gora je danas, koliko vidimo, u velikom problemu. Ne vidim da takav problem postoji u Srbiji. Tamo funkcionišu sve institucije, tamo ekonomija napreduje, a u Crnoj Gori gotovo da imamo potpunu deformaciju političkog života. Mi smo napravili jedan eksperiment koji se inače nigdje nije radio u Evropi, to je sa izborom takozvane ekspertske vlade. Taj eksperiment je bio jedan originalni projekat koji je urađen u crnogorskim prilikama i taj eksperiment je pokazao taman onaj domet koliko je pokazalo i nekadašnje samoupravljanje. Pokazalo se da ne treba izmišljati u demokratijama neke nove puteve kada su neki prije nas još prije 200 godina vidjeli kako to funkcioniše. Partije izlaze na izbore, dobijaju podršku građana, na osnovu te volje građana i programa koje su imali u izbornoj kampanji, konstituišu većinu koja preuzima odgovornost u vođenju spoljašnje i unutrašnje politike, a od ove 3 koalicije koje su sačinile parlamentarnu većinu u izborima niko nije pravio bilo kakvu vrstu koketiranja sa tim da će ići sa Demokratskom partijom socijalista i njihovim predsjednikom Milom Đukanovićem, nego smo svi dobili glasove, i Koalicija za budućnost Crne Gore, i Koalicija Crno na bijelo, i koalicija koju su predvodili demokrati na tome da ćemo nakon izbora konstituisati vlast. I onda se pojavio taj jedan eksperiment koji nije dao rezultate i mi moramo to da konstatujemo. Tu su svi saglasni da nije dao. Svi se slažemo sa tim da ovo je stanje neodrživo i da treba nešto da se mijenja. Prvo smo mi, kao najjači politički subjekt, prihvatili predlog naših kolega iz parlamentarne većine da se pokuša sa jednom manjom intervencijom, rekonstrukcijom vlade. Nažalost, to nije dobilo podršku 41 poslanika i sada mi kao najjači i najodgovorniji politički subjekt u parlamentarnoj većini... Vi ste dali premijera. Mi kao najodgovorniji politički subjekt koji je dobio 133.000 glasova, o tome govorim. Najvažniji su ljudi koji vas glasaju. I najvažnije je to kako oni komentarišu. Dakle, kada vam neko da ono što je najdragocenije dava svoj glas, onda on očekuje da uradite ono zbog čega vam je on dao taj glas. Mi smo imali mandatara Zdravka Krivokapića koji je počeo priču o formiranju političke vlade, na kraju je završio sa pričom o ekspertskoj vladi. Probali smo, išli smo tim putem, vidjeli smo da je to stramputica i to ne samo mi, vidjela je to čitava Crna Gora. I sada treba nekako da u nekom normalnom političkom procesu vratimo se na onaj pravi put, na onaj kolosijek koji će obezbijediti građanima i bolji život, koji će obezbijediti građanima veću sigurnost, koji će obezbijediti građanima ono što su tražili od nas. Nisu oni tražili puno. Oni su tražili da im obezbijedimo osjećaj za pravdu. A to je da oni koji su kršili zakone u proteklim decenijama moraju da odgovaraju. Oni koji su ukrali narodna dobra da moraju da budu sankcionisani, a ta narodna dobra vraćena. Da se vrate pare narodu. Oni su to tražili od nas i rekli vam, mi vam dajemo državnu moć, mi vam dajemo parlamentarnu većinu, mi vam dajemo izvršnu vlast, izvolite gospodo, isporučite nam proizvod zbog čega smo mi vas glasali. Ako se ja danas i drugi predsjednici stranaka parlamentarne većine suočavam sa tim da svakog dana primam između 20 i 50 ljudi, a slična je situacija i u našim opštinskim odborima, ljudi koji su glasali za nas, koji nam kažu da se osjećaju izdanim, da se osjećaju prevarenim, da ne mogu probiti te barikade koje postoje na ulazu vlade, odnosno premijera i ministara vlade Crne Gore, da im odgovore na konkretne životne probleme, da za njih niko nema vremena, a da gledaju istovremeno kako su se po državnim strukturama raširili kadrovi DPS-a,
kako se ništa nije promijenilo, kako je isto žalosno stanje i u službama bezbjednosti, da u pravosuđu nema nikakvih pomaka, a oni su nam dali moć da to mi promijenimo. Onda nema drugog odgovora. Nema drugog odgovora osim onoga koga smo zajednički konstatovali prije nekoliko mjeseca kao parlamentarna većina da je ovo stanje neodrživo. Išli smo jednim putem, nismo uspjeli da postignemo dogovor. Demokratski front i Koalicija za budućnost Crne Gore predlaže da postignemo dogovor na drugom putu, koji je po nama mnogo ispravniji, za koga smo se od početka zalagali. Da li će doći do dogovora ili ćemo morati ponovo da odemo kod građana Crne Gore sa, mi, bar iz Demokratskog fronta, čistog obraza. Mi smo imali najbolje namjere, poslušali smo naše građane prije godinu dana, a vi se sjećate kakva je bila kampanja koja nije bila organizovana u Crnoj Gori, koja je bila organizovana u inostranstvu, ali su i u Crnoj Gori sprovodili neki ljudi. Dajte priliku ovim ljudima, nemojte da ispadne da vi hoćete nešto, iako sve prepustite njima, znaju oni kako će to da urade. Evo, prošla je godinu dana, a mi imamo mandat gospodine Čakovića. Tu mislite na onaj pritisak kada se stvarala vlada? Onaj pritisak kada se stvarala vlada, ali taj pritisak, kažem, koji je išao upravo na vas, na lidere... Generisanje tog pritiska je bilo osmišljeno u inostranstvu, a ovdje je realizovano. Da ne misle ljudi da se radi o 30... I mnogi ljudi su bili žrtve te kampanje. Neka se preispitaju. Oni koji su u oktobru mjesecu vršili pritisak na nas, dajte ovo, konstituišite što prije, dajte ovim sjajnim ljudima čitavu moć koju smo mi dali na izborima i oni će odraditi ono što tražimo od njih. Kad je prošlo godinu dana, a mi kao... A tad su vas i vaše kolege optuživali da vi idete i juriš na fotelje. Tako je. Tada su optuživali, manite se fotelja, dajte fotelje ovim ljudima. Oni će sve završiti ono što tražimo od njih. Danas mi ne možemo pajserom te ljude da odvojimo od fotelja, iako nemaju podršku parlamentarne većine, iako nemaju podršku građana. Znači, to je sve jasno onome ko želi da posmatra ove stvari, ali kažem, mi smo dobili na izborima 30. avgusta. Dobili smo podršku građana koja traje u mandatu najdužem od 4 godine. Evo smo sa ovim eksperimentom potrošili godinu dana od tog maksimuma kojeg imamo. Pošto smo mi ozbiljna politička organizacija, imamo odgovornost prema građanima Crne Gore i svakako ćemo učestvovati na tim narednim izborima, mi moramo da se pojavimo sa nekim stavom šta smo mi to do sada uradili. Pošto mi želimo da uradimo ono što smo obećali građanima Crne Gore, a vidimo da to ne može da uradi vlada Zdravka Krivokapića, ili zato što je nekompetentna, ili zato što nema dovoljno hrabrosti, ili zato što trpi pritiske iz inostranstva i važnije im je što neko kaže u nekoj ambasadi nego što kažu građani Crne Gore i što traže građani Crne Gore. To su možda različiti razlozi, ja ne znam koji. Ali on ne može da isporuči građanima ono što su građani tražili od njega. Mi kažemo, dajte ove 3 godine što su preostale do mandata koliko ima ovaj saziv parlamenta, da preuzmemo mi odgovornost pa ćemo nadoknaditi i ovu izgubljenu godinu. Ako budemo brzo i hrabro radili, mi ćemo nadoknaditi i ovu godinu. Nama je dosta šarenih laža. Tih milijardi koje čekaju na granicama, tih investitora koji se nikako ne pojavljuju, kao što vidimo i ove buduće priče o tome kako će plate biti ne znam kolike i šta će se slično dešavati. Mi smo to imali prilike da čujemo prije godinu dana. Niko nije branio vladi Crne Gore da ove čuvene maršalove planove ugradi u budžet, jer smo mi budžet usvojili tek u junu. Dakle, sve ovo što se priča da ćemo imati od nove godine, mi smo sa budžetom kasnili 6 mjeseci. Sve to moglo da bude ugrađeno u junu ako su postojale tako divne ideje i ako je postojao taj novac. Mi smo odgovorni ljudi. Mi smo od vlade očekivali da ona spriječi ono što je bilo u njenoj moći da se 14 puta za godinu dana poveća cijena goriva. To je bilo jednostavno riješiti. To je bio konkretan interes građana Crne Gore. Konkretan interes građana Crne Gore je bio vezan za povećanje plata. Ko je branio, evo godinu dana imamo vladu, ko je branio njoj da poveća plate do sada? Gotovo da je zanemarljivo povećanje plata od vremena bivše vlasti do današnjeg dana.
a onda obećava se nekakav iznenadni, nagli skok koji će omogućiti prosječnu platu, odnosno ne prosječnu, nego najnižu platu od 465 evra. Mi znamo da su to političke poruke. Mi znamo da iza toga nema nikakvog novog novca koji bi to obezbijedio. I mi znamo da je to isto ona šarena slika kao što je bila prije nego što je izabrana ekspertska vlada sa ovim šleperima. Ne pominjem ih slučajno, nego govorim kada vas neko prevari jednom, pa vas prevari drugi put, onda on za treći put, za treću prevaru nije on kriv. Krivi ste vi. Mi ne želimo da budemo te naivčine koje će preko iste klizave staze da pređu po treći put. I to smo i naša dobra strana Demokratskog fronta, što mi nismo naslijepo podržavali vladu i govorili evo vam, pa vi radite što god hoćete. Mi smo veoma precizno ukazivali na svaku grešku koju su oni pravili po našoj procjeni. Mi smo im dali, vi imate podršku, vi ste legitimni ministri, vi ste legitiman premijer, ali ovaj potez koji ste povukli, on nanosi štetu građanima. I jasno smo u tih 6 mjeseci vrlo precizno i vrlo snažno ukazivali na sve greške. A neki drugi koji su bili pod utiscima one kampanje sa početka čitave ove naše priče prije izbora vlade Zdravka Krivokapića i tada su nastavili da nam objašnjavaju a što im ne date vremena. Pa ne možemo da damo vremena kada vidimo da ovo ide u pogrešnom pravcu. I trebalo je godinu dana da prođe, da svi shvate da se ovo stanje mora mijenjati, a trebalo je 6 mjeseci da prođe da svi shvate da je stanje ovako kako postoji neodrživo. Sad znam šta da vas prije pitam, da li ono što je izjavio gospodin Krivokapić danas u Beogradu ili ono što su vam izjavili vaši partneri u vlasti. Ajde krenemo onda od partnera u vlasti. Znači, prvi, kad ste i saopštili 1. novembra, odmah su stigli odgovori. Prvo, čini mi se da je gospodin Abazović rekao, Momo Krivokapić iz Demokrata Crne Gore je rekao, svi dogovori su mogući... Momo Koprivica, izvinjam se, gospodin Koprivica. Znači, svi dogovori su mogući samo bez novih izbora. Dakle, već tada je stavljena sumnja da vi hoćete opet nove izbore, odnosno da se forsira ta priča i uvijek vam se to spočitava. A gospodin Dieter Abazović je rekao, da bi se pošlo dalje, mora neko da sruši ovu vladu. Ja ću vam reći, našu dobronamjernu i pozitivističku priču da biramo novu vladu koja će ispuniti ono što smo obećali građanima Crne Gore i da u jednoj jednostavnoj proceduri kakva postoji u svim demokratskim državama svijeta, kada premijer podnese ostavku ili nema podršku parlamentarne većine, bira se nova vlada. Ja sam u tom kontekstu i saopštio da nama nije cilj rušenje, nama je cilj građenje bolje i efikasnije priče od one koju imamo sada. Izbori dolaze kao posljednje sredstvo. Ako mi ne možemo da se dogovorimo, ako mi ne možemo da pronađemo snage da napravimo nešto bolje od onoga što smo do sada imali, a zašto svi zajednički procjenjujemo da je loše, ako mi nemamo tu snagu, onda jedino rješenje koje postoji, to je da građani na izborima se odnesu prema svakome od nas koji za izbor. Ne, nas hoće, to je sve jedna kampanja. To je da pokušavaju da stave tanak led. Pa ja kažem, to je sve jedna kampanja u koju neće da se upetlja Demokratski front. Čitava priča treba da se prenese na rušenje i treba Demokratski front da se predstavi kao rušilac. Ne, mi pozivamo kolege iz parlamentarne većine da sa njima sagradimo novu vladu, a ne da nam je cilj samo nešto rušiti i obarati. Ova vlada nije uradila ono što se od nje tražilo, ova vlada nema podršku parlamentarne većine i prirodno je da izaberemo novu vladu. Ona od 81 poslanika ima 3 ili 4 poslanika koji je podržava. Mene prosto nejasno kako neko ko je u vladi, a pogotovo onaj ko je premijer, kako mu nije neprijatno da vodi unutrašnju i spoljnu politiku države ako ima podršku 3 ili 4 poslanika. Malo je to neodgovorno, jer mimo ove procedure obaranja vlade u parlamentu ili smjenjivanja vlade ili gubljenja povjerenja vlade,
Postoji institut koji se zove ostavka. Vidjeli ste ovog austrijskog kancelara. Gospodine Kurca. Vidjeli ste šta je on uradio. On nije odmah podnio ostavku, nego kada se pojavila ta priča vezano za neku zloupotrebu ili potencijalnu zloupotrebu u Ministarstvu spoljnih poslova gdje je on prethodno bio ministar i odmah se javila jedna od koalicionih stranaka, i to mala koaliciona stranka koja daje parlamentarnu većinu, da mu ne daje podršku dok se ne utvrde činjenice. Istog momenta kada je čuo da je izgubio parlamentarnu većinu, on je podnio ostavku. Kod nas naš premijer izgubi 7/8 parlamentarne većine i ne razmišlja o tome da treba on da podnese ostavku. Ali on nikako, da je to ću ostiti, ali on nikako da Skupštini, koja ga je izabrala, znači Skupština ga je izabrala, on njoj podleže račune, nikako da on podnese inicijativu ocjene njegovog poslovanja, odnosno rada vlade za godinu dana. Nego stalno traži da to neko drugi uradi, ali valjda bi bio red da on kaže mi smo radili to, da li imamo podršku Skupštine. Zašto bježi od toga? Ja mislim da tu postoji jedan strašan problem. Nije slučajno politički život se živio kroz političke stranke u svim demokratskim državama svijeta. Vi morate da uđete u neku stranku, da učite o političkom životu, da razgovarate sa ljudima, da imate ambiciju da radite taj posao, da imate podršku ljudi, a kada neko ko se nije bavio tim, zbog toga i nalazim jednu vrstu opravdanja i za gospodina Krivokapića, kada neko ko se nije bavio tim poslom, koji je amater u tom poslu, uđe, on prosto u tome ne može da se snađe i onda još odabere u 11 amatera koji se nikad tim nisu bavili da vode državu. Država je ozbiljna ustanova, država je ozbiljna tvorevina i zato morate da se pripremate godinama. Ja danas mnogo više znam o politici nego kada sam postajao poslanik. Jer sam čitav dan i godinu i mjesece trošio u razgovoru sa ljudima, raspravljajući o problemima, prolazeći prvo jedan skupštinski drill, da se zna kako se usvajaju zakoni, da se zna kako se može intervenisati na zakone. Istovremeno vodio razgovore sa ljudima, onima koji pripadaju našoj političkoj organizaciji, da pravilno zastupam njihove stavove. Ali kada dobijete čovjeka koji se nije bavio tim i koji je još u konkretnom slučaju nelojalan organizaciji, koja ga je tu kandidovala, ovo što sada ste vi saopštili, dakle, predstavnik prvi na listi koalicije za budućnost Crne Gore je postao premijer. A onda svi oni iza njega i partije koje su bile na listi postaju nebitni za njega. On je prvi, a recimo Nebojša Medojević je drugi. I on misli da je potpuno prirodno da njemu pripada sve zato što je bio prvi na listi, a da Nebojši Medojević, evo konkretno pominjem njegovo ime, ne pripada ništa. Je li to i u ljudskim odnosima, da ne govorimo u političkim, da li je to pošteno, da li je to normalno, da li je to prihvatljivo? A istovremeno ova njegova koalicija mu da godinu dana od 4 godine da radi i ponaša se kako on hoće. I umjesto da danas nama se saopšti, hvala vam dobri ljudi, što ste mi dali priliku da se smjestim u istoriju, da budem premijer Crne Gore. Nisam dobro radio ovaj posao, imao sam najbolje namjere, ali nije ispalo onako kako sam želio. Ne, nego se stalno gura koalicija koja mu je dala tako veliku čast, a potom i sve ovo drugo što ide uz tu čast, da ima privilegiju i priliku da vodi unutrašnju i spoljašnju politiku ove zemlje, još se prema nama odnosi kao prema najvećim neprijateljima. Umjesto da postoji ta doza zahvalnosti, ta doza odgovornosti, ne samo njega, nego i svih onih koji podržavaju ili koji su nam preporučili Zdravka Krivokapića. Da li mislite, gospodine Mandiću, da je bilo logično da poslije 200 dana, koliko je tražio premijer, da poslije tih 200 dana on izađe pred Skupštinu i kaže naši rezultati su takvi, uradili smo to, nismo radili to, da li imamo dalje povjerenje od vas?
Pa nije mogao da se pojavi nakon 200 dana, jer je baš u tih 200 dana kada su isticali... A tada je to bilo... Pa to je bilo normalno, ali mi smo... Pošteno. Ali to je sve pošteno, jer nije to bio... To je bio dogovor politički. Ovako sjedimo i dogovaramo se. Nije to bio samo Krivokapić, to su bili predstavnici svih stranaka parlamentarne većine. Ali morate da sagledate, da se vratite unazad i da vidite šta se to desilo otprilike kada je isticalo tih 200 dana. Upravo je tada premijer jednog od svojih najboljih ministara smjenjivao zajedno sa Demokratskom partijom socijalista, što je taj ministar izgovorio nešto što misli 90% ili 95% koalicije koja je glasala Zdravka Krivokapića. Dakle, tako da u tom trenutku saradnje i kohabitacije na smjeni vlastitog ministra između Zdravka Krivokapića i Mila Đukanovića bilo je malo neprikladno i od njega, vjerovatno, da se pojavi pred parlamentarnom većinom i kaže da vidimo šta sam uradio. Pa onda kaže, evo ja sam smijenio moga ministra koga sam ja odabrao, koji, da budemo potpuno pošteni, nije on i učestvovao na izborima i on je nezasluženo postao ministar, kao što su nezasluženo postali većina tamo ljudi koji su postali ministri. Ali on je u tom svom radu imao neke rezultate ili je bar dijelio političke stavove slične onima koji su im dali podršku i koji su im dali glasove na izborima. Dakle, ali da ne pričamo samo o prošlosti. Ajmo o budućnosti. Ja bih volio da otvorimo temu šta to treba promijeniti u Crnoj Gori. Ali prije toga samo dvije stvari moram. Krivokapić danas, nakon susreta u Beogradu sa gospodinom Vučićem i gospođom Brnabić, kaže, sa državom se ne može igrati bilo koji političar. Teško podnosim ucjene koje me prate praktično od kako sam stupio na funkciju. Koliko ja vidim, jedini čovjek koji ucijenjuje Zdravko Krivokapić. Ako vi imate samo 3 poslanika koja vas podržavaju, a držite vlast za koju je neophodna podrška 41 poslanika, ja mislim da jedina danas osoba koja u Crnoj Gori ucijenjuje je upravo Zdravko Krivokapić. I umjesto da sagleda vlastitu političku poziciju, ali evo, pripisujem to i nedostatku iskustva, pripisujem amaterizmu, ali negdje bi trebalo i u tom kontekstu hrišćanskog morala sagledati sve, je li to održivo ili nije održivo, umjesto da se podnese ostavka i da omogući parlamentarnoj većini koja mu je dala tako visoku čast da nastavi da uradi ono što su tražili od nje građani Crne Gore, on saopštava da postoji ucjene. Nema nikakvih ucjena prema njemu. Mi zovemo parlamentarnu većinu, njega nećemo opterećivati bilo kakvim razgovorima, stvar zavisi od parlamentarne većine, Skupština je majka svih vlasti, iz nje proističu druge grane vlasti, tako da ćemo u Skupštini, ako bude dobre volje kod partnera iz parlamentarne većine, ja vjerujem, ubrzo imati dogovor kakva nam to vlada treba, ko treba da čini tu vladu, ko treba da bude premijer te nove vlade i kada postignemo te dogovore, a ja želim da dođemo do takvog dogovora, onda će biti najmanje bitno hoće li posle toga Zdravko Krivokapić podnijeti ostavku ili će parlamentarna većina odlučiti da tu novu vladu uspostavi kroz one redovne skupštinske procedure. Kraj njegove izjave danas u Beogradu kaže, rekao je da je spreman za bilo kakav vid saradnje koja će unaprijediti rad vlade i svih državnih institucija kako bi ih ojačali i učinili takvima da građani imaju benefit od toga. Sada se opet pitam, razgovarali ste nedavno sa njim? Vi mene pitate o jednom, a ja vam odgovaram o drugom. Znači, Zdravko Krivokapić ima vladu koja ima podršku 3 poslanika. I on uopšte nije neki faktor za razgovore sa parlamentarnom većinom. Ja hoću samo radi javnosti da spitam. Šta vam je rekao zadnji put kad ste razgovarali o rekonstrukciji vlade? Malte ne smo mislili da je sve dogovoreno, da prihvata priču. Ne, ba on je rekao što je rekao i u Beogradu. Što god dogovori 41 poslanik, za njega je prihvatljiv. Hoćete li da birate novu vladu, hoćete li, što god dogovori parlamentarna većina. I on je između ostalog nama mnogo pomogao. Znači, stvar se nalazi u rukama parlamentarne većine i poslanika parlamentarne većine. I zato ne treba da opterećujemo ni Zdravka Krivokapića, ni njegove ministre sa tim šta će da odluči parlamentarna većina, niti treba da nam on šalje bilo kakve poruke da je on spreman da uradi ovo ili ono. Mi, kao politička organizacija, kao velika koalicija za budućnost Crne Gore, odlučili smo
da našim koalicionim partnerima predložimo izbor nove vlade. Za izbor nove vlade nama uopšte nije potrebno saglasnost niti Zdravka Krivokapića, niti bilo kojeg ministra u toj vladi. Sve što treba da odlučimo mi koji ćemo ići na izbore i stati ispred građana Crne Gore ako ne dođe do tog dogovora. Čvrsto vjerujem u dogovor i ne želim da bilo kojim potezom, bilo kojom izgovorenom riječi od glavne priče da hoćemo bolju, uspješniju vladu od ove postojeće za koju smo svi zajedno ocijenili da nije dobra, da nas neko prevede na ovu bljutavu priču, oni hoće da ruše, oni hoće da prevrću, oni hoće ovo i oni hoće ono. Ne, mi hoćemo da izaberemo novu i bolju vladu, ostalo nam je 3 godine da pokažemo da oni građani koji su 30. avgusta glasali za pobjednike na tim izborima, da nijesu pogriješili. Jer mnogi od onih ljudi, a lično sam svjedok, učesnik razgovora sa našim pristalicama, svaki koji je došao, saopštio mi jedno isto, ovo nije ono što smo mi glasali i ovo nije ono što smo mi tražili. Ako to kaže 1000 ljudi širom Crne Gore, onda je valjda prirodno da se nešto promijeni. A ne da mi zbog jednog čovjeka i zbog njegove potrebe da čuva fotelju, 1000 i 1000 ljudi po Crnoj Gori ubjeđujemo da su oni u krivu, a da je on u pravu. Ovdje je stvar vrlo jednostavna, samo što ovdje je stvar vrlo jednostavna i ona najlakše može da se razriješi ostavkom Zdravka Krivokapića i to bi bilo najprirodnije u nekoj drugoj demokratskoj državi. To bi se tako rešavalo, nego nažalost mi smo tek na početku demokratije i mnogi ljudi to ne mogu da prihvate kako ta pravila koja su vrlo složena, ali koja su vrlo jasna. Jednostavno. Izlazite. Evo vidite u našem slučaju da su bilo vrlo složene. Da, slažem se, ali u svijetu nije. Da dobijete glasove, toliko vam pripada vlasti, za toliko vlasti preuzimate odgovornost i kroz 4 godine idete na provjeru i građani vam kažu vi ste dobro radili, dobijate i više glasova ili onoliko koliko ste imali, ili loše ste radili pa se desi da ne možete da uđete u parlament. Evo u Rumuniji, državi koja je također bila komunistička, dešava se da vladajuća stranka, najjača vladajuća stranka na narednim izborima ne može da uđe u parlament. Građani kažu niste dobro radili, ne možete da uđete u parlament. U Makedoniji. U Makedoniji je to još bolji primjer i on je možda najbolji za upoređivanje sa ovom vladom. Ja nisam čuo da je bilo ko u vladi Crne Gore, od premijera pa preko potpredsjednika pa preko ministara rekao šta je crnogorski interes. I šta je interes države Crne Gore? Kada kažem crnogorski, mislim na državu Crnu Goru, po tim podrazumijevam prvenstveno ono čemu ja pripadam i narodu kome ja pripadam, a to je srpskom narodu koji je dugo godina diskriminisan, decenijama diskriminisan u Crnoj Gori. Pripadnik sam Srpske nacionalne stranke, borim se za njihova prava i to me posebno pogađa taj težak položaj moga naroda u Crnoj Gori. Dakle, niko ne kaže šta je interes Crne Gore. Svi kažu, rekla ova ambasada ona, u Vašingtonu su mi saopštili ovo, u Londonu nešto drugo, u Berlinu pa tu negdje između Londona i Vašingtona. Ako smo mi država i ako smo mi ozbiljna zemlja, valjda bi trebao da bude najvažniji naš interes u Crnoj Gori i da tom interesu podredimo sve odnose sa inostranstvom. A ne da ovdje sada i ta kampanja, pogotovo kampanja velikih medija, nekako i na običnog čovjeka prenijelo takvu vrstu politike. Da ono važnije šta je odlučeno, važnije šta misli gospođa iz britanske ambasade ili gospođa iz američke ambasade, nego što misle građani Crne Gore. To nije tako. Nije tako u njihovim državama. Ta deformacija političkog života, ona je opasna za Crnu Goru. Ona je opasna za čitav region. Evo, Zajev, počeo sam ovu priču čitavu zbog toga. Ima li nečega što dosadašnji premijer Makedonije nije uradio što je od njega tražio međunarodni faktor? Nema. Sve ispunio, promijenio ime državi, i sa onom malom izlaznošću na referendum uveo Makedoniju u NATO. Sve je uradio što je od njega se tražilo, imao je samo jedan problem, što mu to mnogo nijesu cijenili građani Makedonije i izgubio je na lokalnim izborima tako ubjedljivo da je morao odmah da podnese ostavku. Shvatio je da je izgubio podršku naroda, zato što mu je važnije bilo šta misle stranci nego što misle Makedonci.
u Crnoj Gori izgleda uspostavlja se jedna slični odnos. Najvažnije šta se misli u nekom kabinetu negdje u inostranstvu nego što misle ovi ljudi koji dolaze svakog dana u prostorije Nove srpske demokratije, DNP-a, PZP-a, što dolaze u prostorije Socijalističke narodne partije i ljudi protestuju, kritikuju, traže promjene. Mislim i građani koji su glasali demokrate slično misle. Nama je, samo da znaju, nama su najvažniji građani Crne Gore. Konkretno, Novoj srpskoj demokratiji. Najvažniji su građani Crne Gore srpske nacionalnosti, jer smo mi nacionalna stranka koja zastupa njihove interese. Ali smo i partneri sa drugim strankama koje dolaze iz crnogorskog političkog miljeja poput Pokreta za promjene i zajednički nalazimo taj interes o jednom velikom suživotu u Crnoj Gori koji prvenstveno treba da se uspostavi između srpske i crnogorske nacionalne zajednice. I Demokratski front je upravo jedan veliki iskorak kako treba da uredimo Crnu Goru. Oni koji iz inostranstva žele na tim našim razlikama da grade svoje interese u Crnoj Gori, mi treba da ograničimo to i da kažemo mi vas poštujemo, mi znamo koliko ste vi važni, mi znamo koliko su vaši interesi bitni, ali i mi tako mali, koliko nas ima, 500.000, imamo i mi neke interese. Zašto bi neko svađao danas nas sa našim komšijama u Tuzima? Evo vidimo i kakve oni izjave daju i oni idu u susret. Čuli smo gospodina Đelošća koji je rekao podržat ću demokrate ukoliko ruše... Ali ne, nama je važno ne da rušimo zajedno, nama je važno da zajedno gradimo. Ne, to ste vi istakli. Ko što želimo sutra da sa Bošnjacima zajedno gradimo. Zašto bi nas neko svađao sa našim najbližim, sa istim narodom koji živi na Cetinju? A mi želimo da te odnose popravimo. Ne može se praviti ta priča ako mi nemamo odgovornost i da svima jasno kažemo, svakom ambasadoru, mi te poštujemo, ali mene je najvažniji građanin Crne Gore. Kada to budemo imali snage da saopštimo, pogotovo politički predstavnici, ja mislim da će Crna Gora da krene naprijed. Sad moram da vas pitam, sad ste me provocirali da ste... Ko onda plaši građane Crne Gore, glasače Crne Gore, sa liderima DF-a? Sa vama, Kneževićem i Medvedevićem. Ako oni dođu, oni ne mogu, oni ne smiju biti u vlasti, ko plaši i ko protura tu priču? To je kampanja, znate. Mnogi su zainteresovani. Čujete i vi? Pa naravno da čujem. I ja mislim da je ta kampanja osmišljena u inostranstvu na istom mjestu gdje je osmišljena bila i ona kampanja prije godinu dana. A onda na terenu postoji oni izvođači radova. Izvođače radova imate u različitim strukturama. Imate u nevladinom sektoru, čast svim onim časnim i dobrim nevladinim organizacijama, ali ljudi dobro znaju one predstavnike iz nevladinog sektora koji se pojave i počinju da šire takve priče, upravo ovu, da je važniji interes stranaca, oni koji finansiraju njihove nevladine organizacije, od interesa građana Crne Gore koji žive u Crnoj Gori. To je poruka broj 1 i to oni rade sebično, zbog svojih grantova, zbog novca kojeg dobiju iz inostranstva, ali dobiju i ogroman medijski prostor koji im treba da nekako ubijede one ljude kao što su prije godinu dana ubijedili te iste ljude, da treba u Crnoj Gori primijeniti model koji do tada nije viđen u Evropi. Da imate medije koji su zainteresovani i oni imaju vlasnike u inostranstvu. Dakle, to je sve jedna inostrana kampanja kojom se muti voda u Crnoj Gori. Što bi trebao da se predsjednik Bošnjačke stranke plaši od predsjednika Nove srpske demokratije? Sad ne bi bilo prirodno da nas dvojica sjedemo, on kao predstavnik bošnjačkog naroda koji legitimno zastupa njihove interese i on je njihov pravi predstavnik i predsjednik Nove srpske demokratije koji predstavlja srpski narod. Da sjedemo, mi imamo toliko dodirnih tačaka, da pronađemo zajednički interes i da kažemo ajmo zajedno da radimo. Zašto ne bi predsjednici političkih stranaka Albanaca u Crnoj Gori to isto uradili? Poštujući naravno prava svih, sva prava svima, to je maksima Demokratskog fronta, ne oduzimajući nijedno pravo. Ali ako vi imate kampanju onih koji dobijaju novac da vode upravo tu kampanju da ne bi došlo do velikog pomirenja u Crnoj Gori. Mi želimo to pomirenje. Ja imam podršku srpskog naroda da to realizuje. Ja sam siguran da predsjednik Bošnjačke stranke, da i njegov narod želi da mi budemo
da mi pronađemo zajednički jezik. Da živimo kao braća. Da živimo normalno i da budu poštovani, da ne budu kao dobri susjedi. Ne, da budu poštovani oni koji su bili diskriminisani svih ovih godina. Nije nikakva tajna. To znaju i predsjednici i bošnjačke i albanske stranke i naravno, tu politiku nijesu sprovodili oni. Sprovodili su oni koji su predstavljali se kao predsjednici građanskih stranaka i takozvane građanske stranke gdje je sve bilo građansko osim ono što je srpsko. Ono što je srpsko, to je podrazumijevalo da nije građansko. A sve ono što je bilo usmjereno protiv Srba, to je bilo građansko. Dakle, da mi sjedemo kao pravi predstavnici tih naroda, ja sam otvoren, kažem, a znam da su otvoreni i drugi lideri Demokratskog fronta, pa to smo prvo uradili u Demokratskom frontu. Pokret za promjene, Crnogorska stranka, Nova srpska demokratija, Srpska stranka. Pa smo sjeli, pa smo se dogovorili. I evo, punih 11 godina mi funkcionišemo zajedno, s jedne strane Milan Knežević kao predsjednik DNP-a, mladi popularni političar, predsjednik ozbiljne stranke, s druge strane Nebojša Medojević, ja predsjednik Nove srpske demokratije. 11 godina bratskog odnosa i držanja i dogovora kojeg smo na početku postigli. Zašto ne bi mogli tako da uradimo i sa bošnjačkom strankom, zašto ne bi mogli tako sa albanskom strankom i zašto ne bi mogli svi zajedno da kažemo ovima koji se predstavljaju da su građanske stranke, nemojte vi nas da zavađate zbog našeg malog, sitnog, jadnog interesa, razmišljajući kako ćete ili Ibrahimoviću ili Mandiću ili Nimanbegu da otmete glasove pod firmom da su oni strašno opasni i da će oni da podijeli i da zavade Crnogor. Vi ste kao lider ili kao lider najjače srpske stranke u Crnoj Gori ponudili manjinama i 16. godine dati manjinsku podršku da oni vladaju Crnoj Gori. Pa ste ih sad zvali nedavno ponovo u vlast, pa ste ih sad ponovo ponudili vlast. Slušao sam gospodina Nimanbegu jučer baš na našoj televiziji, na Adria televiziji, koji je rekao, pa mi smo ušli smo u pregovore, ali niko nam ništa nije obećao sa Krivokapićem. Koliko god da smo životnu dramu prošle nakon te 2016. godine, Milan Knežević, Nebojša Medojević, svi ljudi iz Demokratskog fronta, ne znam koliko je bilo suđenja, vidite i sami. Naši ljudi su bili u zatvorima. Mihajlo Čađanović je 8 mjeseci proveo nevino u zatvoru. Ljudi iz Pokreta za promjene, više njih je bilo u zatvorima pod lažnim optužbama i lažnim suđenjima. Ali mi smo dali jednu ponudu koja je u tom trenutku bila potpuno prikladna. Mislimo da je njeno moralno uporište počivalo upravo na tome da su nama ukradeni izbori 2016. godine od strane Demokratske partije socijalista i mi smo željeli da nekako tu nepravdu ispravimo kroz političku ponudu koju smo dali bošnjačkoj stranci. Bošnjačka stranka je saopštila da ona ne želi da prihvati tu ponudu i u redu. Nisu je prihvatili, nisu. Danas mislim da su je prihvatili, mislim da bi danas bila drugačija Crna Gora. A da danas, kada mi imamo parlamentarnu većinu i bez bošnjačke stranke, tada je zavisilo hoće li biti oboran režim Mila Đukanovića 2016. godine nakon te svađe. Danas u jednoj atmosferi, kada nema nikakve zadnje namjere, nego kada postoji parlamentarna većina i bošnjačka stranka i njeni legitimni predstavnici bošnjačkog naroda imaju poziv. Izvolite, uključite se u vlast. Evo mi pružamo ruku. Željeli bi da budemo zajedno. Preuzmite i vi odgovornost za upravljanje ovom zemljom. Doći će vaši građani ovih dana i oni sigurno, kao i ovi Srbi koji dolaze kod mene, žaleći se da nije ovo ono što su glasali na izborima, vjerovatno mnogo ljudi, pripadnika bošnjačkog naroda, ide u bošnjačku stranku da pita kako da se ispravi neka nepravda prema njima, kakva je njihova perspektiva, kako da to riješe, pa bi možda sutra, kada bi imali nekog ministra, mogli to mnogo bolje da rešavaju. Ali, da ne ulazim ja ni u čije dvorište. Neka donose odluku saglasno vlastitom interesu, ruka je ispružena, željeli bi da budu unutra, nikoga ne želimo da iskoristimo, da zloupotrebimo, nismo mislili to ni 2016. godine, ali ova mržnja koja se šalje i koja se indukuje da sada Demokratski front mrzi neki narod ili ne želi da živi zajedno sa nekim narodom kao što su Bošnjaci i Albanci, to uopšte nije tačno. To je samo kampanja i to je propaganda.
I evo, kažem, mislim da sam najpozvaniji kao predsjednik Nove srpske demokratije da to javno saopštim. A sutra me može neko držati za ovu riječ. Može da kaže, šta je ovo, rekao si jedno, a postupaš na drugačiji način. Ja nisam ko Milo Đukanović, on je svakog izvara. On je obećavao jedno patrijarhu Pavlu, pa se ponašao na drugačiji način. Obećavao jedno mitropolitu Amfilohiju, a onda napao na Srpsku pravoslavnu crkvu. Obećavao jedno Albancima, a onda im organizovao onaj Orlov let. Mislim, mi nismo u takvoj šibicarskoj i prevarantskoj politici, ne želimo da učestvujemo. I svi znaju da je naša riječ ozbiljna, da je naša ponuda ozbiljna, da je naš dogovor koji sada nudimo ljudima iz parlamentarne većine, da je to na zadnja linija i mi se sigurno nećemo vratiti unazad. I to kažem, neću da saopštavam sve elemente onoga što prvi treba da čuju predsjednici stranaka parlamentarne većine, ali to je važna poruka. Jer mi zajednički možemo da preporodimo Crnu Goru. A sve ovo što nije uspjela da uradi vlada Zdravka Krivokapića možemo mi veoma brzo da uradimo. Osjećate li vi odgovornost, s obzirom da ste vi čovjek koji je svoje mjesto prepustio upravo gospodinu Krivokapiću, vjerojatno se nasmrli, osjećate li vi odgovornost sad poslije godinu dana? Ja ne osjećam odgovornost, ja sam imao zadatak kao predsjednik najjače stranke u koaliciji za budućnost Crne Gore da objedinim veliki broj političkih subjekata, ne želeći da se prospe nijedan glas. Pokazali smo... Prvo ste bili zagovornik da se ide u jednoj koloni. Prvo smo bili zato da se ide u jednoj koloni i iskazali spremnost da nijedan političar ne bude na listi, ako se sjećate. Tačno. Sva mjesta prepustimo drugima. Pokazujući našu odlučnost i namjeru da se promijeni režim Mila Đukanovića. Pa nakon toga, da bi objedinili što je moguće više subjekata kada je URA odbila da učestvuje u toj jedinstvenoj opozicionoj koloni, tadašnjoj, onda smo pokušali da objedinimo da nas se ne prospe nijedan glas. Cijena toga je bila da smo morali da platimo što na mostu, što na ćupriji. Tako da smo... Ja sam svojom voljom, nije mene niko zakretao ruku, ali uzimajući u obzir zahtjeve važne adrese koja je insistirala da Krivokapić bude prvi, imalo je tu još zahtjeva da bude još više. Bilo je 10, pa 3, pa 1. Pa onda bilo je pritisak kada će čak i ovoga povući sa liste ako bude sam, ali kažem, to je bila mogućnost da se svi objedine, a da nije postojalo zadnje namjere, nego jedna potpuna želja da se pobjedi na tim izborima. Što je neko drugi imao svoje planove tada, da osniva stranku ili pokušao da osniva drugačiju stranku, to što se vodila kampanja protiv lidera DF-a, potpuno nezasluženo. To što oni koji su godinama ćutali, nisu smjeli ništa da kažu režimu Mila Đukanovića, nego mu predano služili, postali najgrlatiji nakon pobjede nad Milom Đukanovićem. To su sve one stvari koje su i u Crnoj Gori ranije postojale. Ali da smo došli do cilja koji nam je bio važan, da pobjedimo režim Mila Đukanovića, jesmo. Ali naš nije plan bio samo da se pobjedi režim Mila Đukanovića i da nas pretvore u ovo što žele i danas, da nas pretvore da smo mi samo zaduženi za neka rušenja. Ne, mi želimo da gradimo. I onda u toj želji da gradimo, neko je rekao vi ne možete da gradite, ima jedan drugi graditelj, veliki majstor građevinarstva, koji će sve to srediti sam sa svojim ekspertima. Prošla godina, evo, neki majstor građevinarstva gradi, dajemo i njemu podršku i suprotno svakoj političkoj logici, suprotno političkim standardima, suprotno političkim principima, Demokratski front i koalicija za budućnost se povukla unazad i podržavala to graditeljsko majstorstvo po znacima navoda. Kroz godinu dana, kažemo, ljudi, ovo više ne može ovako da traje. A kroz 200 dana već saopštili ova vlada nema podršku. Danas je na potezu ne samo koalicija za budućnost Crne Gore i Demokratski front. Danas su na potezu kompletna parlamentarna većina. Ako parlamentarna većina ima snage za dogovor, za jedan početak koji bi predstavljao da ubrzani razvoj Crne Gore, nama je ekonomija posebno važna. Vidite, oni ljudi koji su nas predstavljali na nekim nižim nivoima, gdje je manji uticaj, koliko su predano i dobro radili, a možete zamisliti da ti ljudi imaju onu najveću moć koju podrazumijeva vlada. Vlada vodi unutrašnju i spoljnu politiku. Naš ustav je takav da je najveća moć skoncentrisana u vladi.
Ona raspolaže narodnim novcem, ona upravlja svim procesima. Ta naše nezadovoljstvo je upravo izraz toga da vlada nije radila dobro i da se moglo uraditi više. Vlada brine o bezbjednosti građana. Vlada preko svog ministarstva i preko policije omogućava da svaki građanin bude siguran da se izvrši obračun s organizovanim kriminalom i korupcijom. Ništa od toga nije urađeno. I mi ocjenjujemo, pošto ništa nije urađeno, imamo još 3 godine, ajde neka ova godina bude godina koju su pojeli skakavci, ali ajmo ove 3 godine da nakon toga uradimo ono što smo obećali građanima Crne Gore. Mala kratka pauza samo za jedan reklamni blok i odmah se vraćamo i otvorili ste još neke interesantne teme koje želim da vas pitam. Može. Reklamni blok. Kad smo mislili da je gotovo, on je pokazao zašto je najveći i vratio se još jači, sa još više strasti, uzbuđenja i neponovljivih iskustava koje ćemo da pamtimo zauvijek. Fudbal se vratio kući. Najbolje lige svijeta sada su na jednom mjestu. Izaberi box pakete i dobijaš čak 50% popusta na pretplatu u prvih 6 mjeseci i uz to najbolju selekciju TV kanala i najbrži mobilni internet. Entel. Imate prijatelje. Na kanalu ste Adria televizije, pratite emisiju Žiži, naš gost, ili kako ja to volim reći, i naš domaćin u vašim domovima, je gospodin Andrija Mandić, jedan od lidera DF-a i lider Nove srpske demokratije. Gospodine Mandiću, nekoliko pitanja koje ne smijem da preskočim. Prvo pitanje, vratit ću se na onu priču spoljnog faktora. Gospodin Medović je nedavno gostujući u ovoj emisiji rekao da njega niko iz svijeta, on ima komunikacije po svijetu, nije mu rekao da su protiv toga da DF uđe u vlast. Da li je vama neko rekao da je protiv DF-a i protiv vas da vi uđete u vlast? Ne, niko nije rekao to, ali sve i da je rekao, kažem, niko nije to nama rekao, to su samo prenosile ove lokalne adrese koje su uglavnom, objasnio sam i koja je to struktura, finansirana od stranih centara moći, pa je onda neko procijenio da je to i stav međunarodne zajednice. Ali mi imamo takvu situaciju da je upravo ta kampanja, pričao sam o tome, dovelo do toga da je najvažnije navodno što neko kaže iz neke međunarodne adrese. Mi upravo pozivamo na nešto drugo. Ovo je naša kuća. I ko što nijedan dobar domaćin ne želi da mu se neki komšija miješa u njegovu porodicu i u njegovu kuću, tako bi trebali u državi Crnoj Gori da ne dozvolimo oko ovih osnovnih stvari, da ne se miješa bilo ko, nego ono što se mi dogovorimo. Ako je tako pravilo kod komšija, koji imaju veće kuće od naših, imaju veće države od naših i ne dozvoljavaju da im se bilo ko miješa i to promovišu kao demokratsko pravilo i demokratski standard, zašto bi neko nas tretirao kao nižu vrstu, kao primitivce, kao ljude koji manje vrede i za nas je najbitnije šta će da kaže neko sa strane. Ja sam u tom kontekstu i želio i u ime moje stranke i u ime Demokratskog fronta i u ime Koalicije za budućnost Crne Gore da ohrabrim ovako javno sve ljude, sve one koji predstavljaju druge građane Crne Gore da radimo zajedno. Nama je neophodno da pronađemo taj model kako da unapredimo život građana. Izgubili smo godinu dana, ništa se nije pomjerilo. Najgori je ovaj primjer o gorivu koji se 14 puta povećali. To su primjeri koji djeluju šokantno da se i u toj maloj stvari, u toj sitnoj stvari, kada je gledate sa pozicije vlade koja može raznim uredbama da na jednoj sjednici utiče kroz različite modalitete da se to promijeni, da se ni to nije promijenilo, a da ovamo imate stalnu kampanju, rekao je ovaj zamjenik pomoćnika, ovo rekao je sekretar, ono rekla je ambasadorka, ovo. Čak ponekad je i neprijatno kada gledate koliko su neki ljudi koji su gosti u Crnoj Gori, koliko su sebi dali za pravo da se miješaju kao gosti u pitanje i u stvari domaćina gdje su došli i gdje se nalaze kao gosti. I nije problem što oni žele da se miješaju, nego kako domaćin odjednom podlegne tom uticaju i pokušava da ubijedi svoga rođaka da je to najbitnije. Nije važno je li to tvoj interes, nije važno da li ćeš ti imati kakve koristi od toga, najvažnije je ovo što kaže neko sa strane.
Ajmo se još za trenutak vratiti Beogradu. Kako ste doživjeli vi, kako ste vidjeli u posjetu gospodina Krivokapića Beogradu i Srbiji? Da, pošto znam da imate dobre veze i dobre kontakte sa gospodinom Vučićem, često vas prozivao i tamo ste prisutni. Da li imate neku informaciju kako je on sve ovo vidio, mada znam da je sinoć po povratku odmah se susreo sa gospodinom Krivokapićem, da je jutros također imao jedan razgovor sa njim, on je zakazan u 9 sati, ali je pokazao da kao dobar domaćin, to i sinoć je odmah po dolasku se susreo sa njim. Kako vidite tu posjetu? Srbija je Da li mislite je zakasnila kao posjeta? Srbija je ozbiljna država i Srbija je neko ko je prosto sa svojom snagom, svojom brojnošću, a posebno sa svojom ekonomijom postala lider na Balkanu, na Zapadnom Balkanu. Dakle, Srbija kao država ima potrebu da razgovara sa svim svojim komšijama, a istovremeno smo imali poruke iz Crne Gore gdje je Krivokapić tražio da ga prime u Srbiju. Vjerovatno da tamo ima mnogo tema koje su bile važne i za jednu i za drugu stranu, ali to što je Srbija odlučila i što je uradila, to je stvar Srbije. Ono što mi ovdje odlučujemo kao neko ko daje političku podršku Krivokapiću, to što je Krivokapić bio u Beogradu, to nama ni za 1 milimetar ne mijenja naš odnos prema Krivokapiću i prema njegovoj vladi. Dakle, nije problem Krivokapićev ni Beograd, ni Banja Luka, ni Vašington, ni London, ni Pariz. Problem Krivokapićev što je on izgubio podršku u onoj većini koja ga je birala za premijera. Da li je on procjenjivao da će odlaskom u Beograd moći da sada izvrši neki uticaj na onaj dio parlamentarne većine koji ga ne podržava? A evo mogu da mu saopštim da taj odlazak što se tiče nas neće mu ništa promijeniti. Kako vidite tu činjenicu da je otišao u Beogradu u jednom zvaničnom posjetu, a da nikog od svojih ministara nije poveo? Obično, kada su takvi posjeti tom nivou, onda obično uz premijera ide i dio ministara. Ja to ne bih komentarisao, to je stvar kabineta i samog odnosa Krivokapićevog. On je i birao ministre da bi većina njih, izuzev Dritana Abazovića koji je učestvovao na izborima, trebali svi da mu se zahvale što su, i naravno da dodam i Mladena Bojanića, i on je bio političar i čovjek koji je učestvovao u političkim utakmicama, ali bar što se tiče zanimanja politike, da bi svi trebali da mu se zahvale što su postali ministri, kao što bi on trebao sa jednim velikim naklonom do poda da se svaki dan zahvaljuje Demokratskom frontu i lično meni. Dobro, još jedno pitanje vezano za njegovu posjetu u Beogradu. Danas se oglasio, mislim, vaš kolega Milan Knežević, koji je rekao da onaj susret sa ambasadorima u Beogradu je pa u najmanju ruku čudan da se u nekoj drugoj zemlji sastajete sa ambasadorima koji su tamo, a ne su u vašoj zemlji. Ja nisam razumio kakva je to poruka željela da se pošalje, ili izuzev poruka da se uvrijedi domaćin. Jer vi sve te ambasade imate i ovdje u Crnoj Gori. Možete zamisliti tamo na tom skupu sada ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Britanije, Njemačke, Francuske i ne znam, 30-ak ambasadora koliko je bilo. Vjerovatno su saznali mnoge stvari koje su bile stvar njihovih ambasada ovdje. A pogotovo kada su svi bili zajedno, ne znam da li je to bilo pametno, takva vrsta razgovora, eto, to je predstavljeno kao jedna podrška međunarodne zajednice, odnosno podrška ambasada iz Beograda, a na drugoj strani to je djelovalo vrlo uvredljivo prema domaćinu. Da dođete u tuđu državu, ja ne znam da li se to još negdje desilo. Nije nigdje. Ako se negdje još desilo, onda pretpostavio sam da se nigdje nije desilo, ili ovo kako je izabrana ova vlada, ni to se nigdje u svijetu nije desilo, pa vjerovatno da ono kako prvo je tako vrve. I kako onda još i to da vas pitam, pa da završim posjet u Beogradu, kako ste vidjeli ovaj doček na aerodromu, gdje je ministar poljoprivrede u, kako bi tako, u nekim farmericama i tako da je dočekao jednog premijera na crvenom tepihu uz gardu? Pa ministar poljoprivrede, nije ministar poljoprivrede samo, nego i potpredsjednik vlade Srbije.
Rekla je To je čovjek- gospođa Banović da je trebao da ga sačeka ministar inostranih posla, međutim nije sletio iz Atine i onda je ušao potpredsjednik vlade. To sam pročitao u To je njenoj njegov emisiji. stil odijevanja. Tako se odijeva i kada je, ja znam lično potpredsjednika vlade, to je njegov stil odijevanja, tako se odijeva i kada su ga birali za potpredsjednika vlade, prosto čovjek, to je njegov stil, kao što i premijer Albanije ima svoj stil koji se često komentariše da sa patikama dočekao Angelu Merkel u Tirani. Ali ono što je za politiku važno, potpredsjednik vlade Naumović je bio nosilac liste Srpske napredne stranke na prošlim izborima. I lista na čijem je prvom mjestu bio on, osvojila je 2 miliona glasova. Tako da nije to nikakva bila uvreda ni poniženje, sačekao ga je čovjek koji je iza sebe imao, da ne ulazimo samo u relativne brojke, nego imao i procentualno veću podršku nego što je imala naša koalicija u Crnoj Gori. Ajmo sad na teren Crne Gore. Bezbjednosna situacija, mi smo dosta pričali. Posebno prošla emisija sa gospodinom Medovićem bila isključena tu temu. I sad moram vas da pitam kako vidite ovu situaciju u kojoj se Crna Gora u ovom trenutku nalazi kada je u pitanju bezbjednosna situacija. Mislim da su hrabre stavovi Nebojše Medovića i njegovo veoma dobro poznavanje prilika u Crnoj Gori prosto ukazali u kakvoj se situaciji nalazi Crna Gora što se tiče same bezbjednosti i što se tiče funkcionisanja vlade u bezbjednostnom sektoru. Mi imamo strašan problem da nakon smjene vlasti od 30. augusta, odnosno nakon iskazanog raspoloženja naroda da želi da se smijeni vlast, da je mnogo trulih dasaka bivšeg režima ostalo i u ovoj sadašnjoj vlasti, da to usporava funkcionisanje i mogućnost nekih bržih reformi. Posebno je to kulminiralo prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, kada se sve to bjelodano vidjelo. Bivši režim je oboren, ali on nije pristao da u potpunosti padne, zato što je po onoj odluci i po ono što smo nekada vidjeli, što je prije samoga pada, on pokušao kroz komunikaciju sa svojim oddanim kadrovima da ih infiltrira u buduću vlast. I nije su ih malo infiltrirali. Znate, ako ste vi pripadali bezbjednostnom sektoru na nivou načelnika centra bezbjednosti, na nivou nekog važnijeg rukovodioca u policiji i učestvovali voljno ili nevoljno, ili ste bar znali šta policija podržava svih tih godina, a podržavala je jedan ili drugi klan, odnosno u početku jedan klan koji se bavio švercom narkotika, organizovala, pratila i podupirala šverc cigareta u Crnoj Gori, nema nakon smjene vlasti tu mnogo onih koji nisu bili svjedoci svih tih radnji. Kada vi te ljude postavite kroz neku novu kombinaciju pod firmom da su to veliki profesionalci na odgovorna mjesta, i onda dobijete situaciju da je Crna Gora zamalo kapitulirala onog dana kada je trebao da bude ustoličen mitropolit Joanikije na Cetinju pred jednom manjom grupom ljudi koja je bila sklona radikalnijem ponašanju. Onda se tu pokazala i nemoć i nefunkcionisanje države. A na prvo mjesto, kada kažem države, mislim na vladu Crne Gore koja vodi unutrašnju i spoljnu politiku, sve te slabosti, sve te nesposobnosti, sva ta pogrešna kadrovska politika, sve je to tada isplivalo na površinu i jasno se vidjelo da tu situacija je takva da se to hitno mora mijenjati i da se mora u policiju i u bezbjednostne strukture dovoditi ljudi koji će predano i marljivo da rade taj posao, a za koji nema nikakvih sumnji i niti bilo kakvih dokaza da su sarađivali sa bivšim direktorom policije, da ne kažem da su bili njegovi vojnici, bilo bi preoštra formulacija, da su slijepo izvršavali i one radnje za koje su i u vremenu kada su ih izvršavali znali da su protivzakonite, a u međuvremenu to nije teško utvrditi da su se mnogi od njih obogatili. Ja sam dugo godina, navodim svoj lični primjer, ja sam dugo godina u politici i stvarno skroman sam čovjek i ja i moja porodica. Ja živim u kući koju je sagradio moj otac 76. godine, tu živi moj brat, moja majka, naša šira porodica. Mislim, mi smo, nismo bili u situaciji da možemo da imamo koliko
prvo nismo imali neke ambicije, ali nismo bili u situaciji koliko je mogao da privredi, recimo, neki korumpirani policijski funkcioner kome preliva na sve strane. I to vide njegove komšije, to vide građani Crne Gore. I onda kada imate, nakon promjene vlasti, kada imate situaciju da se to sve opet ugradilo u bezbjednosni sektor, onda imate ono čemu je pričao Nebojša Medović, vezu organizovanog kriminala, vezu mafije, imate klanove koje su od strane službi bezbjednosti zavađeni, podijeljeni, kontrolisani od strane službe bezbjednosti, imate ubijene ljude, imate danas porodice koje su gotovo istrijebljene u Crnoj Gori, imate teški rat između tih ljudi, a znate li ko je krivac za te ratove? Ko je od tih nekadašnjih dječaka i ljudi koji dolaze iz veoma čestitih i uglednih porodica napravio to što je napravio? Pa napravio je upravo sistem, taj nakaradni i bolesni Milo Đukanović. Ti su ljudi rasli pored nas, ti su ljudi bili isti kao mi iz sličnih porodica. Kako se to desilo? Pa desilo se što im je neko omogućio, podsticao, prepoznavao ih da su sposobni, gurao ih u kriminalne radnje, objašnjavao da se to navodno radi za državu i kada je obolio organizam, sada on mora da se liječi. To liječenje može da se izvrši jedino primjenom zakona, koji je neophodan da se primjeni, i jednom snažnom propagandom da se kriminal ne isplati. Nekada i u onom komunizmu postojala neka vrsta kriminala, ali se znalo da je to bila neka periferija, da je to bilo od većine građana Crne Gore osuđeno. Nažalost, pošto su sada u kriminalu učestvovala takozvana politička elita, jer je to osmislila politička elita, to je osmislio vrh sami režima na čelu sa Milom Đukanovićem. I onda vi imate da je postalo nekako bilo potpuno prihvatljivo. Pa čak su neki od njih i mislili da su i oni postali društvena elita što se bave kriminalom i što su neki krvavi novac zaradili i da može sa novcem sve da se kupi. Sa novcem ne može sve da se kupi. A u politici kao i u životu ugled se teško stiče, a lako se gubi. Tako da u ovom vremenu koje je pred nama, a ja računam da ćemo izabrati novu vladu i da ćemo moći 3 godine da radimo predano, jedna od važnih stvari upravo biće taj bezbjednosni sektor, ne samo u tom dijelu obračuna s organizovanim kriminalom i korupcijom, nego jedna akcija šire društvene zajednice da pomognemo onim ljudima koji su iskrenuli u jednom trenutku da kroz proces resocijalizacije vrate se i naslijede one dobre vrijednosti njihovih porodica koje su karakterisale njihove pretke. Da pomognemo i tim koji su posrnuli, ali da omogućimo da pravilno funkcioniše država. To treba da bude naš posao. Kroz onu drugu granu državnu treba da ono što je pokradeno građana Crne Gore vrati se građanima. Mnogo novca se danas nalazi u džepovima nekoliko porodica u Crnoj Gori. To su milijarde u pitanju. Te milijarde nisu možda one sve opljačkane od građana Crne Gore, ali je zloupotrebljena država, zloupotrebljen je državni aparat, zloupotrebljena je policija, zloupotrebljene su službe bezbjednosti i taj novac treba da se vrati građanima kako bi se upotrebio za prave stvari. Evo, imamo sjajne projekte. Gledajte što radi naš Milutin Đukanović i ljudi iz Elektroprivrede Crne Gore, što rade ljudi iz CEDIS. Imamo sjajne projekte u razvoju energetskog sektora koji treba da zaposli na 1000 ljudi. Imamo u podsticanju preduzetništva na Primorju, gdje naši ljudi mogu ne samo da stvore imetak za sebe i za svoju porodicu, nego da kroz poresku politiku prihoduju i državu. Imamo velike projekte na sjeveru Crne Gore, gdje kroz otvaranje, recimo, rudnika u Mojkovcu, a jučer smo baš razgovarali o tome sa kompanijom koja otvara taj rudnik, može da se otvori u Malom Mojkovcu 700 novih radnih mjesta. Da ne govorimo o svim onim potencijalima kakvih ima i kakve su nam dobre prilike. Ovako mala zemlja sa energetikom kao ključnom pričom od energetike, od vodnih potencijala, od sunčanih dana i solara, od vjetrenjača koje treba uraditi po našim planinama na sjeveru, pa od toga može da živi samo Crna Gora, a da ne govorim o drugim sadržajima. Moramo prvo da vratimo kult rada, da opet bude poštovan kao što je bio poštovan u onom vremenu kada sam ja bio dječak.
Danas se prosto negdje ta vrijednost izgubila i to je najveća šteta koju nam je donio taj režim Mila Đukanovića, koji je promovisao kriminal kao osnovnu i ono snalaženje, snašao se. Kako je zaradio pare, snašao se. Nije bilo više zarađivanje para, nego je bilo pravljenje para. Mislim, bilo je prosto, postavljen je bio pogrešno čitav sistem koji je uvukao mnoge ljude u državnoj strukturi, u korupciju. Mislite da su mnogi srećni? Ja sam siguran da mnoge kolege moje, nekadašnji poslanici, ministri, ljudi koji se bave politikom, da mogu kako da se vrate unazad 20 godina, da bi mnogi preispitali sebe da li bi se bavili onim poslom koji su se bavili, ali su mislili da će to vječno da traje i da je to potpuno dozvoljeno i da je to prihvatljivo. Imamo ozbiljnu akciju kao političke organizacije, kao buduća vlada. Imamo ozbiljnu akciju kako da promijenimo Crnu Goru, ali kažem, početak svega je naš jedan temeljni dogovor kako unutar parlamentarne većine, tako i dogovor među političkim predstavnicima naroda koji žive u Crnoj Gori. Narodi u Crnoj Gori, a Crna Gora je više nacionalna država, narodi u Crnoj Gori nisu zadovoljni sa svojim položajem. To mogu da tvrdim u ime naroda kojeg predstavljam, srpskog naroda, a znam pouzdano da ni drugi narodi nisu zadovoljni. Treba da nađemo, moramo da prosto krenemo sa jednim novim početkom i da odustanemo od te političke plastike koju nam nameće neko sa strane kroz stavove pojedinih nevladinih organizacija i takozvanih slobodnih intelektualaca, gdje možete samo ispratiti blagajnu na koju ide i odmah će vam biti jasno ko stoji u pozadini tih stavova. Opet krećemo na taj međunarodni faktor. 10. čini mi se novembra u Crnu Goru treba stigne iz Amerike gospodin Escobar. Šta očekujete od te njegove posjete s obzirom na najave? Evo, vidjeli smo da se sastoji gospodin Abazović sa njim u Americi. Šta očekujete od te posjete gospodina Escobara, a onda ću vas pitati vezano i za region? Pretpostavljam da će gospodin Escobar kao američki patriota kada dođe u Crnu Goru voditi prvenstveno računa o američkim nacionalnim interesima. I da će se, kažem, kao američki patriota ponašati. Tražit će u Crnoj Gori da se ispune ono što je, da se ispune one stvari koje su važne za geostrategiju, što je važno za američki interes u regionu. U tom kontekstu će gledati ko su partneri sa kojima može da realizuje američke interese i naravno neće nikada reći da je on tu zbog toga, nego će reći da je tu upravo došao da Crna Gora bude bolja i da je sve to zbog toga što je to potrebno Crnoj Gori. Ja mislim da Crna Gora treba da gradi najbolje moguće odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sjedinjene Američke Države su velika sila. Sjedinjene Američke Države imaju ogroman ekonomski potencijal i naše traženje prostora, prvenstveno u ekonomskoj rani, u privlačenju investicija iz Sjedinjenih Američkih Država, u pokušaju angažovanja njihovih fondova na ovim važnim infrastrukturnim i drugim projektima, da to može da bude i jedna naša dobra poruka i siguran sam da ako dođe do dogovora u koji čvrsto vjerujem o formiranju nove vlade, da se treba snažno osloniti u tim projektima na mogućnost da Sjedinjene Američke Države mogu učestvovati u njima. Koliko ćete se vi kao ADF pridržavati onog potpisanog sporazuma između Okapića, Abazovića i Bečića? Pa na tom sporazumu je i uspostavljena vlada. Ono što je nama najveći problem bio što nas niko nije konsultovao oko tog sporazuma i mi smo to više puta isticali da je ta namjera da se krijući od nas potpiše sporazum upravo bila najava eliminacije Demokratskog fronta iz bilo kakve mogućnosti budućeg odlučivanja. I to naravno nas nije u tom potpisivanju prevario ni Aleksa Bečić koji je to radio u ime svoje koalicije, ni Dritan Abazović koji je radio u ime svoje koalicije. Nego onaj koji je bio prvi na našoj listi krijući od nas je otišao, dogovorio i potpisao nešto, a da prethodno nije sa nama razgovarao kako bi možda neku formulaciju od tog sporazuma mogli da napravimo na način koji je prihvatljiv svima, da ne ispadne da samo povređuje jednu stranu i to onu koja je najbrojnija. Mi smo
saopštavali i ranije u ovom kontekstu dobrih odnosa i mirenja u Crnoj Gori i traženju tog zajedničkog sadržatelja za sve, da ona pitanja koje nas razdvajaju sa našim partnerima, da na njih treba staviti moratorij. Ne možemo mi da realizujemo naš politički program, niti srpski narod može, ako nema 41 poslanika, da dobije sve ono što bi želio. Ali svakako možemo da kažemo da ova pitanja koje nas dijele, da pokušamo da to svedemo na što je moguće manji broj pitanja koji nas razdvajaju, to su pitanja koja se mi nećemo baviti. Ima još jedna stvar. Danas Crna Gora nije Crna Gora od prije 15 godina, kada je bila u zajedničkoj državi. I ne možemo se ponašati da Crna Gora za 15 godina nije prešla neki put i da Crna Gora u međuvremenu nije i preuzela neke obaveze kao država. Ako želimo da budemo odgovorna državna vlast, moramo da povedemo račune o svim tim elementima. Da, i obično se koristi se da plaća narodi i manjine i tako dalje, uopšte narod u Crnoj Gori, ali Boga mi spoljni faktor da plaća, sad će doći oni koji ne priznaju ni u Evropu, ni u Crnoj Gori. Mi se zalažemo za učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju, to smo 100 puta saopštili. Mi smo se zalagali da Crna Gora o svom pristupanju NATO savezu tu odluku donese na referendumu. Svi naši zahtjevi, gospodine Đakoviću, koje smo ispostavljali u političkom djelovanju, bili su demokratski. Samo da napravim jedno upoređenje. 2015. godine, kada je protestovao Demokratski front, a vidite kakva se priča pravi oko tih protesta, samo se uz Demokratski front naši politički protivnici i oni koji žele da nas predstavljaju mnogo lošijem svijetu nego što bi bilo ko poželio na planeti, svi oni hoće stalno da nas vežu za neka rušenja. Naš zahtjev na protestima 2015. godine, kada smo izašli na ulice, bio je da se organizuju prvi pošteni i fair izbori u Crnoj Gori i da ih pripremi prelazna vlada. I to smo tražili na kraju mandata 2015. godine. 3 godine vladala vlast koalicije DPS-a, SDP-a i Bošnjačke stranke. Mi smo tražili da u tih nekoliko posljednjih mjeseci prije izbora konstituiše se prelazna vlada koja bi garantovala da će izbori biti fair i pošteni. Da se donese izborno zakonodavstvo, da se preurede birački spiskovi i to su bili jedini naši zahtjevi. Znači sve u skladu sa vrijednostima Evrope. Ako pričamo o Evropi, mi smo se zalagali za evropske vrijednosti. Gledajte ovi kojima su puna usta Evrope, Demokratsku partiju socijalista i Mila Đukanovića. Oni dolaze na Cetinju da zabrane ustoličenje episkopa, odnosno mitropolita, mitropolije Crnogorsko-Primorske, da se izvrši obred koji se vrši stotinama godina, da se onemogući garantovano pravo koje ne važi samo za Crnu Goru, nego važi za svaku državu na planeti i da se prosto sluši onaj korpus ljudskih prava i sloboda koji propisuju i garantuje svaki ustav. To su razlike između nas, koji smo pravi Evropljani, jer se to vidi po našim postupcima i zahtjevima, i između onih koji pričaju o Evropi, a u suštini švercuju drogu, švercuju cigare, evo ruše i ustavni poredak onog ustava kojeg su oni dominantno izglasali i pisali, dakle, ali oni imaju retoriku i umjesto ponašanja i umjesto reforme. Oni imaju stalno ta usta puna Evrope, imaju mediji i nevladine organizacije koji im podržavaju tu priču o Evropi, a na drugoj strani oni koji stvarno žele evropske vrijednosti, pa evo evropske vrijednosti i evropske standarde i u izborima vlade, da na osnovu osvojenih glasova participirate u vlasti, svi koji se zalažu za nešto što je suprotno evropskim vrijednostima i demokratskim standardima su se koncentrisali i okupili oko priče oko Evrope, napadajući nas koji branimo te vrijednosti kako smo mi protiv Evrope. U Evropi žele ljudi i u Evropi svak preporučuje da se dogovorimo u Crnoj Gori. Kažem, što smeta da se dogovorimo, ja i kolega Ibrahimović, kolega Niman Begu, ne znam, predstavnici Crnogorske nacionalne zajednice, da sjedemo za to, da imamo jedan dogovor, da zajednički dogovor kuću gradi. A da onda, kroz primjenu zakona, kroz primjenu ustava, kroz snažnu vladu, omogućimo i ovo drugo što sam pričao, kako se treba obračunati sa organizovanim kriminalom i korupcijom, ali da to ne bude neka osvetnička akcija, nego da nakon te akcije imamo
i novac vraća narodu koji je opljačkan, a na drugoj strani da imamo bolje društvo i te ljude koji su u jednom trenutku posrnuli i krenuli pogrešnim putem, da im pomognemo da se normalno uklope u zajednicu i budu jedni od nas, da to su naša braća, to su naša djeca, to su naše porodice. Što znači da biste rado sjeli sa gospodinom Escobarom da mu objasnite ove stvari? Ja nisam neko ko odlučuje o takvom sastanku. Ja mislim da će gospodin Escobar sam odlučiti sa kim će da razgovara. Lično bih volio da razgovaram, ali kažem nisam neko ko odlučuje o tome. On će odabrati one sagovornike koji su mu potrebni za sagledavanje situacije u Crnoj Gori. Ja mislim da sagledavanje u Crnoj Gori da je itekako važno šta misli najjači politički subjekt u parlamentarnoj većini. Ako nekome je bitno da čuje taj stav, mi smo uvijek otvoreni da ga saopštimo, a ako nije bitno, mi ćemo nastaviti naravno i dalje da djelujemo onako kako mi shvatamo da treba da djelujemo. Sam finiš emisije, pa ću vas pitati, vi ste rekli da ne bježite od zakona koje treba da se izglasa, iako ste na neki način van parlamenta, ali da ste spremni da dođete da glasate kada su u pitanju zakoni. Evo sada čitam ovoga trenutka da je gospodin Bečić izjavio nakon sastanka sa kolegama u parlamentu da će u narednih par mjeseci imati 2 sjednice i da će se glasati neki zakoni. Ajde da i tu pojasnimo, jer su odmah ljudi mislili da kad ste rekli tražimo novu vlast, novu vladu, da vi nećete glasati za... Mi u principu nećemo glasati za one zakone koje predlaže vlada, jer kažemo da ta vlada nema našu podršku. Sve ono što se dogovorimo sa parlamentarnom većinom, jer s njima želimo da se dogovorimo i oko nove vlade, svakako želimo da se dogovorimo i oko zakona koji su u interesu građana. Mi zajednički procjenjujemo šta je to interes građana. Niti se može zakon izglasati bez nas, niti se zakon može izglasati bez njih. Dakle, mi ćemo na kolegijumu predsjednika Skupštine u kontekstu, kažem, ukupnih dogovora, na jednoj strani dogovor oko vlade, a na drugoj strani procjenjivat ćemo zajedno šta je to interes građana, o čemu treba da glasamo. Tako da sve što je građana... interes građana je nešto što bi trebalo za svakog političara da bude najvažnije. U tom kontekstu sam govorio o ovim građanima, našim glasačima koji dolaze u tako velikom broju i obilaze naše kancelarije i govore nam koliko su nezadovoljni. Kako bi bilo ružno da mi tim građanima koji su naši, a svaki ima odgovornost za svoje glasače, ja govorim konkretno o glasačima Demokratskog fronta i Nove srpske demokratije, vjerujte, njihov mi je glas i njihovo nezadovoljstvo mi je mnogo važnije od toga hoće li biti zadovoljan neko u nekoj ambasadi ili će biti nezadovoljan. Najvažnije je da oni ljudi koje želite da predstavljate, a ovo je predstavnička demokratija, one ljude koje želite da predstavljate, da to radite časno i pošteno i kada sjutra i ne budete se bavili politikom, da možete svakoga pogledati u oči i reći ja dok sam predstavljao ljude koji su me glasali, radio sam sve što je bilo u mojoj moći da uradim to na najbolji način, a u njihovom interesu. Bili ste prisutni neki dan, eto, stiću završiti, bili ste prisutni neki dan u hramu u Podgorici, kada je bilježena godišnjica smrti mitropolita Amfilohija. Mediji vas na početku nisu stavili da ste bili prisutni, ni vas, ni kolegu Kneževića. Tek negdje u kasnim izvještajima ste tu došli, ali zato što ste vjerovatno niste bili, ili bolje vi da objasnite? Ne, pa mediji nas nisu registrovali u početku, jer postoji onaj prostor gdje su stajali ljudi iz predsjednik vlade, ministri, predsjednik skupštine. Mi smo bili sa narodom, gospodin Knežević i ja, mislim, s nama je bio i gospodin Bojović, bio je Miodrag Bešović, bili su dakle funkcioneri naše stranke i Demokratskog fronta. Mi smo se opredijelili da budemo zajedno sa narodom i bilo nam je veoma ugodno. Da. Još završno pitanje. S nedelje, znači možda već i u ponedjeljak ili drugi dan, imat ćete sastanak sa kolegama iz parlamentarne većine. Da li ćete na tom sastanku, dakle ne želim da otkrivate to, ali da li ćete na tom sastanku možda već početi priču i o tome šta možda ponuditi manjinama na sljedećem razgovoru? Evo, nemojte da me zamjerite, ali mislim da ono što treba da saopštimo, osim onog deklarativnog odnosa, da je za nas završena i mrtva rekonstrukcija vlade i da je
Sljedeća tema u kojoj će učestvovati Demokratski front, izbor nove vlade, da je pošteno i korektno da to prvo saopštimo kolegama iz parlamentarne većine, a nakon toga obavijestit ćemo i mediji. U svakom slučaju, i da ono što sam čitao u emisiju, a u konačno mi želim i sada da ponovim, mi želimo dogovor. Mi želimo da gradimo, ne želimo da rušimo. A i ako ne bude dogovora, nakon toga će presuditi narod, a narod nikada ne griši. Hvala puno što ste odvojili vrijeme i mislim da smo dotakli neke teme koje, i ako je bilo nekih dilema da postoje emisije, pa nekog običnih građana neće biti dilema to što vi želite i čim ste izašli 1. novembra. Hvala i vama. Hvala i vama. Odavno nismo razgovarali, ali mislim da smo odgovorili Bilo mi je na mnoga pitanja. Bilo mi je zadovoljstvo i tu smo uvijek na raspolaganju da kad god je neka vruća tema da o tome pričamo. Hvala vam, gospodine Đaković. Poštovani gledalci, došli na kraj još jednog izdanja emisije U žiži. Sa nama je bio Andrija Mandić, a vaš domaćin, rekao bih tako, u proteklim minutama u vašim domovima, lider Nove srpske demokratije, jedan od lidera Demokratskog fronta. Tema emisije bila, sami ste mogli čuti, ono što je zvanično saopšteno, a to je da se kreće u stvaranje ili pokušaj stvaranja nove vlasti, nove vlade, novih ministara i tako dalje i tako dalje. Da Crna Gora ono što je izgubilo proteklih godinu dana eventualno doknadi u naredna 3 mjeseca. U svakom slučaju nije stvar u rušenju, nego je stvar u pokušaju građenja nečeg novog što Crna Gora i njen narod valjda zaslužuju, tako su glasali 30. augusta prošle godine. Ostanite uz Adria televiziju, ne mijenjajte kanal i vidimo se za 7 dana u novom izdanju emisije U žiži. Prijatno svima.